دما خوش تماشاوان هجا و ایو برنامه و دنگ دیروگو چاندا کریدا و از لسر و جیان و چالاکین آزاد بیوار باخم بریا کو ام در باز برنامه و آزاد بیوار و یانجی قادر آتالان ببین ام بحث حوال خواه عبدالله سویدان کو به مها تباخ دا کوچدا بیکر عبدالله سویدان و اندام توگرا یکم آکاوا یا ملتی بود دما کو کوارا کاوا و سال 1977 دا دست به وشان خود کرد حوال عبدالله به فرمی خودیه وشان خانه بود دما جونتایا 12 ایلون یا کلونیالیست و فاشیست ترکیه هات گرتن و جزا کرد ده تگوشینا سرخبونا کردستان دا حتی مرنا خواه ده گلی قدان دا تگوشینا خواه دومان مخابن بهی کو کردستان سربخواه ببینه اولوچو سرکوچا داوی جیانا و هر قاده دا و تگوشین دا پر دجوار در باز بود ام بیجن دوستین و گلی کرد را سرساقی دخوازن بلا سر گلی کرد ساقه ام به وی رزداری و ببیرتینه بله اونو هم سر و بشن سر برنامه ها خواه ایرو برنامه ها مه و دنگ دیرو گوچان دا کردی دا از لسر جیان و چالاکین آزاد بیوار باخبن آزاد بیوار آنجی ناو وراستی قادری آتالان به هنرمند چالاکوانه که سیاسی و کرده که کتکار و پر باش بود آزاد هم ناو رغستنا کاوا هم جی خبات جیبو شورشا کردستان را جهه که پر مازن و تایبت دیگره و برنامه دنگ دیرو چاندا کردی داد اما همان دمه دا جیو لسر جیان و هنرمند و باخون حوال میه هجا و کرده که باش چالاکوان سیاسی هنرمند که هجا خال آزادی مدگوته قادر آتالان 29 خزیران 2022 دا کوشا داوی کرد که آزاد همو جیانا خواه جبو کردستانه که آزاد خبتی حوال آزاد همان دمه دا دامزرانه و گروپا و موزیک یا کوما سور بود خباته که پر هجا کرد هر دو کردی دا آقوی تاوی کو دیرو که کردستان دا 45 سال و خباته که پر دجوار و باش کرد از 43 سالانجی که یک آزاد ناستکم و خبات می یک آزاد و دونا و رغستن دا و سیاسی دا و تو خبات می باش و بالکش و دجوار در باز بود آزاد و مینا شهیده که و ناو دیروکا کردستان دا مینا شهیده که و نمر و جه خواه کرد برنامه میایی شو دا و چند مهوان ما و یه و هجا هنه و ام دخوازن وان مهوانان و بدنن ناس کرن و هنده پرسانجی و سر آزاد وان بپرسن بله و مهوان ما و سیاستمدار و نیوزکار داود قرون و دیسا و هنرمند نوزان و دیسا و هنرمند اندر و ام بجنوان حمیان هم بخیر هاتنه و سرچاوه ما هاتنه زور سپاس و سلاورس بله و ام نها و پرسامه یا یکم ام جه حواله خواه هجا و هنرمند و اندر بپرسن که او کره آزاده و همان دمین داشته هنرمنده بله و اندر هجا و ام جوا و شخوا و ناستکن و جه و هندگ و تماشاوان ما هجا و دبکو و ناس نکه و این بخواه کرتی بدن ناسین و پاشه جبو تماشاوان ما هجا و این بیجن که آزاد بیوار و آنجی قادری آتالان کی بود کرم که بله دم باشو سلاورس جبوی توایا بینره جبوی همو تماشاوانم سرگوشتمتی رو طبعا دخوازم اجی وقتانی زمان اندر لاوی آزادم اندام کوماسورم بله مسئلاتش گوت
بابی آزاد شارگمانێکی سیاسی بوو هەمان دەمێدا هونەرمەندێکی هێژا بوو خەبات و تەکۆشینێک مەزن یا 45 ساڵێ داوی ئەمرێخوا داوێ تەکۆشینێ داوێ دۆزێ بێ ڕاوەستان بێ بێژم پۆشمانی تەکۆشین کرد ji بۆی vî gelî ji بۆی gelê me ji بۆی doza me ji بۆی ziman û huner û çand û kultura Kurdî bavê min pêncê tîrmehê sala 1963 li gundê Birguriya girêdayê bajarê Nisêbînê di nav malbateke Kurdê Êzîdî hate dinê û çavê xwe vekirê bi xwerdaniya xwe hezkirina wî bona muzîkê peyda bû û dest bi temborê û dest gotina strana wan de hîn wê demê siyasî tune nebû hezkirina wî temborê û muzîkê peyda bû dest bi muzîkê kir û di heftê û heftan de pêwendiyê wî li gel tevgêra kawa desaz kir û ji bo Kurdistaneke serbixwe yekgirtî û azad dest bi tekoşînê kir heman demê de karên xwe siyasî ê hunerî pêşdar kir piştî qetliyama Qamişlo ya ku li gundê Cirnikê ji hêla dagerkerên faşîst ew qetliyam li hevalên me kirin bavê min jî di heştê û yeka de sala 1970 de meha Nîsanê hat girtin ji hêla dewleta faşîst ya dagirker û 4 sala bin çav ma girtiyê zîndana Amedê bû dibin îşkence û zulm û zor û lêdanê di heştê û pênca de hat berdan piştî berdana wî sal û nîvê çû eskeriya xwe piştî eskeriyê wî jî wek gelek Kurdên welatparêz mecbûr ma Kurdistanê terk bike û hate Almanya û karên xwe siyasî ê hunerî yekser dest pê kir heta roja îro ew di heşteyî de berîberî cuntaya faşîst derbeya Eylûlê ya eskerî derbe li gel rêhevala me Nemirî Necla Baxî weke yekemîn kom li Bakurê Kurdistanê koma sor damezrandin û kaseta xwe albûma xwe yekemîn tomar kirin û bela kirin û heta îro jî ew kom berdewam e niha jî zarokên wî ez û birayê xwe û zarokên min em vî karî vê mîrasê berdewam dikin Zor spas ke gönder. Baş e û temaşevanê me hêja û em ê niha û pirsa me ya dudiyê û em ê û siyasetmedar û nivîskar û kek Davut Qurun em ê bipirsin temaşevanê me û kek Davut nas dikin û ji ber ku hindê û televîzyonan derkevî ser siyasetê caran diaxive û nixaş diketin û Davutê hêja û bi qasî û tê zanîn hûn hevalê wekî nêzik yê û azad bûn wê azad û kengî we çi qasî nas kir û hûn ji me re bi Kurdî wê bibêjin keremke Baş zor spas kak azad min 1989 nas kir ez li Nusaybin çim Nusaybin de gel Mehmet Emin nas kir yani kak azad bek Mehmet Emin Mutlu hatiye gelme her vakit nas kir bes ki bu yani nabixu çi bu çi iş kir çev kir min nizanim be kek şeyin aslan gotiye endame komite Nusaybin'e belê kak azad endame komite Nusaybin'e kak Mehmet Emin endame komiteye
e, bölgeye yani Hakkari'ye, Mardin و Nusaybin'e. O vakit min zor kese yani yok nakır. Alakat zor yani 2 saat takriben gelme demdi. Merkeze kır. Ser siyaset merkeze kır. Yani çi lazım ha. Nusaybin'de çi iş kır diye. Ser o mesela merkeze kır. Böyle Almanya, duayı hatta Almanya bes haberami heye yani telefonu Nusaybin kır. Ve katliamı Kamışlı çeviriyor. Telefonu Nusaybin kır. Bana name daimin hani ki katliam kırıyor. Ya havalime navi bana çan bu. Bana hava malumat bana daim. Beli. Hava malumat hazır nefsi daşta yek. Nefsandım. Haşte uyaki. Hazan sadu haşte uyaki. Beli. Rast. Yek eri. Hava Varıcı ve katliam yani taybeti bu ve katliam ser manifestan diye. Av kuvar bu. Aynen kuvara kava bu. Herkes bizim. Beri ve ki kaba bu. Yani taybeti özel sahibi. Beli rast. Rast. Mange dazdı. taybeti bu, rast. Yek. Bu xwendi bu. Eri. Rast. Yani duayı çavuş seri belki seri taybeti seri kamışlı ser katliamı. Bu vakitte broşür ki. Beli. Malumat me İstanbul me Kakazatra me girtiye. Bes name du name gayret menimsan diye. Yani yek birindar bir. Me gotiye mirine bes birindar rastı. Birindar bir. Azat Ramazan. Ma beli refaye mali Ramazan. Beli. Bana şehit nabi yani birindar hatiye Stockholm şimdi Stockholm'e gitti. Nasıl Valato? Ne? Velato rastı. Velato, Rast. Velat Kabraş, Velat Ramazan. Rastı. Bu duayı azat gitsin Almanya. Ne zaman yani tarih takriben 1988 müddeti. 88 o azat rastı ki evki yani hünermen ve hünermen bu ve şöreşker bu çektar bu Almanya'da komite Almanya endam komite Almanya Beli. o bes komite Almanya takriben yani azat zor haberkar bu. Yani Çin'i, Fransa, Çin'i, Stockholm, Çin'i, Viyana. Beli. Fakat çalakvan bu. Devamı digeri ya. Beli. Rast. Evet, o çalaklar. Yani mu usa akır. Rastici rehistine kava endam rehistine kava bu. Ve xevat xo hemu bu evki xo yani bu ideal xo bu fikri xo ve ser Kürdistan bu ser yekitiya Beli. Bu şureca Kürdistan'ı xabit. Rast. Kakazat Kürdi daima götürüyordu. O Kürdi kaşıkır. Limalçık Kürdi kaşıkır. Çünkü bana azatçı Önder ihtimali ki münastıkı şimdi Önder çınastıkı bir Önder şey bana çınastıkı proje ki azat Kürdistan'ı başır çat
yani kongre kavaçat. Öyle çusav. Yani roje çi Süleymaniye roja deniçin doğukli hevler. Yani her dem bu. Hareket. Ser hareketi खूप. Çi iş bu? Azat gel ve dıkı iş dıkı yani. Dakika evnek. Ne İtiraf setkili dakika rast. et. باشه و نه و همه دیسا پرسه ما هبین که داوت و اگه Bəli. یوار خلاص بو هم به و که نوزان پرس کم پیچه که چی Başı duaya ev tıkım. اره دیسا همه دیسا و بینه و سر یاران و باشه و که هنرمند نوزان و میوانه و ما هنرمند نوزان جی که و تماشاواره ما حجاز بجم ناصر کم جو بلکه او جو پرانی در کم در تلویزیون آن هنرمند و چلامان ده بجد ولی نوزان هجاو هم دزانیم که یک آزادی هنرمند بود جی کنگی و آزاد ناس کر و به سر موزیک و هند خبتین گل ها وقت و گل ها کنسر دان هون مرا و کرتی و بحث و بکن بیجن و کرم که ایوارا و خوش gelek silav li tamaşevanê me û li mêvanê xelat tevê jî û spasiya we dikim ji bo vê agadariyê û ji bo vê naskirinê ji bo vê bernamê rastî gelek balkêş e gelek yanî li ser karekî bi rûmet e yanî spasiya we dikim kek azad سال 1988 بو كوزنا خلد بون 88 بو 89 بو مهفن عسكر او قبل الكونستانس نيزي سينير سويسرا دما بوني قبل بده كي بودن زيد ما اللي بده كي ب اجي دغاريام اجي نو هاتبوم يعني صالك قد يابو دغاريام الوده كي مهفن عسكر وبري يديم بابرا كنا تكلتيه وش بربده كي أبي كوشا خوش بده كي كيرا وهاتنا يجي سنة زاني اللي من أستم أقبم يعني أز السيار بم أم دقاريان زيادة يديكو أم دنافا حركات دكو ماجيجرد دنافا kültüre de nava xabata huneri de kumacı girt. Etedi emetene ne kari huneri bu. Yani veki azad bevar. Yani eme hem siyasi bu hem huneri bu. Yani hamu kari medikir. Le makabin evi ne şev ne roj yani. Ev şev roj mesela. Ev be yani dikare yani evi hem siyasi zedetir yani ev ser kari siyasi ve kari şorejgeriye ev kar dikir ve gelek be hev dira em gelek ev bun yani havre derketne şava şeve nevrozi em derketne meşa şeve şehida ve gelek şava ve ez gelek ji mesela ba malawan ez mevani ezmam بيقابي مثلا كوما صور دار وجقر خوين ودمادة وبتشوبون وما جالك مثلا السر موزيكي يعني وي قلت يا زوجي وكي ما موساكي جام معنا ما درس دعوانا زاني درس تامبوري اوانجي مثلا دار كوتي تامبوري وباشين بون جالك اليكاري اوانجي مرات كثير مثلا جالك شباده اوی بمره اوی و جگر خوین و دمهات و یعنی ایده ام بونه او tam bune di kom yani di koma sor yani pişti 1908 uyek pişti katliama kamıştı mesela beri nave de micine girdi bu ugavi em ali gidibun hunermende nemir şiar bu rezan bu خوشka garip bu زمانم اوجوان ناس که گلک هنرمند
براستی هنر حرکت که و به هنری خود به هنرمنده گلک زنگین بود زنی رحمتی هنرمند نمبر و شورجوای نمبر فرید uzun بود زنی من اوجی یعنی دیتو بود ام چاو بجین مثلا هنرمند هم هنرمند بود و هم شورجگر بود مثلا اف صورت هنده که از باورم البانه بود بله اوجی الودکی بود yani tüm bejebhevu rabun edi komasor mecerek hadi bilind kir nujen kir û saeta wan jî xweş bi alîkariya bavê wan û bi alîkariya zarê wan bi alîkariya hereketê û bi alîkariya me mecerek hadi ev kom anî berhevûdî hêjî ev kom dimeşî saeta wan jî xweş yanî û pirs werin cega dîm dikarin bersivê bidin. بله راست باشه زور سپاس و کک نوزان و اما نها دیسا و پرسکی و کک اندر بکن دیسا و حواله و کک اندر و حواله آزاد پرانی شهیدین قامشه ناستکر و پربه چالاکی سیاسی و هنری کره بو و پیشکه و بخواجی بود آزاد وگی ارگانیزاتور هر سال و 12 کانون به شوا بیرانی شهید قامیش آماده دکر و تیدا بشتر بود به باوری من گر آزاد جی نبویا و 12 کانون و شوا بیرانی و شهید قامیش و لگیسن و دمک درج بردوام ندکر بلکه چه ببالی هن درج بردوام ندکر و جا نرین و سر و مجال چیه و کما موزیک یا کما سور چاوا حیا ایرو بردوام کرد و پروژه که و هی کو این کما سور هیچ بردوام بکن کرم که فرم بگمانه یعنی کماسور او میراسه که یا نجلا بخصیه و یا باوی میم گمجی ایرو او بارگل گرسیه سر ملی خواه و همجی سوزو بریار ددن و حاول ددن گو اما وی کومه بردوام بکن ایرو جی یعنی کماسور هم مخابن دواری سیاسی ده هنه کی لاوازن لی او جی نسو جیمه جبرگو هنه کی رخستنین ما لاوازن ام جی مجبور مان یعنی بهتر ام کارو باری دعوت اندکن ای شاهی اندکن ای دستگیران اندکن لیدی سانجی اما که کماسور ده خدمتا گلی خودنا بریار اما خدمتا گلی میم لکودری پیوستیا گلی ما کماسور هبه ام جی خدمتا واندنا و افکم ام بردمان بکن حتی کو ام کاربن ما حاول داینا ام کلیبه که خواه سر بابی ما ام چی دکن و دمین پیش دم امی آلبومن نوجی چی بکن و کلیبان چی بکن و هر دعوت و شهودی لنا دا امی پیش دار بن و خدمتا گلی خدا بن هلی زور سپاس که gönder امین ها دیسا پرسامه و که داوته و بله برز داوت ام زانم که برز آزاد نه تنه و هنرمند بود سیاستمدار جی بود ولی گود که حوالا جی این زمان دی سیاست دا چه قاس چالاک بود چاوا دکر هندکارن جی مراوه و چکه دو برزن بحثی بکن فرمو والله از وک سیاست مدار ناستکم زیادتر وقتی که او قضا کرد چم نزدیک گیسن در نخاشخانه ده نزدیک گیسن با بس بازار کیجم بازار bu nizanım esa ayıklayakım çım bes yani emkuhu gram bu got من دائما من قلت يعني دوغا قلت دوغا قلت داوود انا ها توي دوغا يعني ما دو يعني تقريبا دوسي دقام كسفر قلت همشرا قلت ام gerek yani hizmet bükün من bütün derva kazat kot na doğan gerek lazım bırak kan Mehmet'te ev hizmet yani hemşire lazım niye
Bunu çiğ Makbule Hanım hat. Hanım Azat. Bes ev Azat ev hali hoda ama ev ki havale خوب برست کرد. Yani ev çi iş çıktı kır, ev din çi iş kır, ev din çi iş, çi haber ev ki ya. Ev meraklı em ser ev haber bu, ser kava bu, rehistine kava bu, ser Kürdistan bu, ser ev ki Ezdiyen bu. Yani zor haber karma. Ev yani ev bu viyaz ev yani numune. بله Proje evki şandiye mektubu ki şandiye yani pıskırdiye azat mire ev benim sine. Şehidi kava, name şehidi kava benim sine. Evki Hüseyin Göt yani Çarpenç name nefsen. Hüseyin Şen, Mustafa Gökçe, Tevfik Gülaştı, Müslüm Morsümbül, Mahsun Aslan, Muzaffer Öne, Ekrem Karaaslan, Şemsettin, bu Abdurrahman. Gazet yani ev خون نفسه ev deste خون نفسه mektup name nefse. بله Ama bu şey deme yani şey de tevgere kahve. Azmet gel ev ki خود cemaate خود zor ev bu. Zor kabatkar bu bes. Azmet cemiyeti İslami nakıl. Cemiyeti ailevi nakıl. Yani ev ki Hristiyanlar, Hristiyan nakır, Yahudi nakır. Yani Kürdistan bu hem yakın. Biz azad bu xo, bakı evki azad cemaati, Ferayn, bakı Ferayn Alman dilciliğine. بله کوملا یوارا به راست Kumala ezdiyan da zor iş راست kırdı, rastlar. Biz çi iş kırdı, çevki nizanın, yani ev işte kıdığını biz şöyle gereki mezun bu. Ezdikanım ev kasmış. Yani biz Almanya'nı hem Avrupa'da ev şu karkır, ev kır, insan naskır, yani cem kır, seminerde careki ezbi Stockholm seminere kadar. Yani bu tayyeti alakati minu azad zor başbu. O yani tesiri hiç zor sermi zor heye. راست راست سپاس که و داوت بله و کک نوزان و امنها و پرسک تا پرسکندیسا و ابین آزاد جی موزیک را چی بو آنجی و میلا و زیداتر در چی جا موزیک و هبو مرا و پرتی و ببیجی فرمو کرم که Yani ew daxwaziya wî yani gava ku mesela li temburê dixist xwe li ew kê xwe di nava şoreşê xwe li nava Kurdistanê didît. Yani ew ciyê ku lê bû mesela ciyê ku temburê dixist xwe li wir nedidît. Ev jî tiştekî ji bo hunermend e ev jî bi rastî tiştekî gelek yani hunerî ji wê tê. Yani hunermend kîjan stranê bê jî lazim e xwe li wê bibînî yani xwe ne li ciyê ku lê dixî. Temburê lê dixî û stranê dibêjî. Wî mesela stranê şoreşgerî daxwaziya wî tim ew bû ku bi huner yani hizba kawa mesela hareketa kawa hem bi huner hem bi şoreşgerî yani bilind bikî û pêşve bibî. Yani me hev dire me wê gotî me tiyatro çêkir mesela gîse me folklor çêkir me gîse çêkir me qoro çêkir me gelek li vê me hev dire me gelek xebat kirin yani xwe ji xebatê dûr nedikir. Yani cana digo kek nizan yani ti zaneyî yani xort karî xorta bînî xort hişte dikin yani xort têne bate
yani çima tu hoş vikayı hudut ki bidgo kek azad Bir dur şalak var. اري بتقول كيك ازاد من حاله ازهر رجل جيك ما يعني ازهر داويه حفتيكي من اوقف نمال بو نوار بو يعني جيكي من جام بقول كيك ازاد من ازنل جيكي از الكوميريك اسكارت كما زي الفيدر كما سبل هانوفر من دوسبال الجيكي ديما يعني جامنا امصد كدنا قركه بودي يعني تقول يعني وكي يعني تخسكو يعني تبكشلي نافا اوكي يعني مثلا ويجر او ترى يعني تقول بلا هركز وكيم بي هركز وكيوي بكاري شورشجري وكاري سياسي مساله بيجنتان يعني او انرجي يعني او قوته او تنبو يعني بهالكثيره او تنبو راسته اوج وسط خاص وجا herkes او هزقل herkes تنبو راسته راس يعني جانا كنا قركها بودي مثلا صالح حزاوي نصد نقطه الدواء الباشوريه كردستاني ام بهو ديربو المساله براني بالودي كي كاري اكو تكل مساله او لقامبي بو انجي وي كيك دوغان قوت او للسياسي كاري سياسي يعني مثلا او دغاريان ميجي كاري اكو مثلا كاري هنري مدك كاري كولتري برنامج تلفزيون او كونسير او مذكر اجي مثلا تشوف مثلا بقدر ما اذكر ما الوجه ما خبطه سياسي وخبطه كولتري زي ترجي خبطه كولتري مثلا جيراني ما بذكر انجار الودك قاعد انفال كده زباين تجي انفال حسيا وتجي الوقت قاعد الودك قاعد مثلا او عربي ده انفال كرمو جا خالي احمد اموجي بين اخوان برد طويلا اموجي ببيرتينن خالي احمد او احمد كير اوجي قالك خبات كار خبات كير اوجي خبات كاركي مازن بو علاقانا که پر باش راسته خالي ام الدهو كيبون خالي احمد هات جو كيك نوزا هذا انفال بويا ده هفال هاتنا اوكي البر نخوشخاني او ناكل وانا ناخنا نخوشخاني تداوي ناكل يعني وانت تداوينا او ناكل درباس ناكل زاني بري الودي كي برادرك ناسبو يعني ببرسياري اوكي بو ببرسياري اصايش بو رزقار زاني زبا موش بيناسكر ولا ابرابونا مشونم تشولي بنا خوشخاني تليفوني بكيل جا كيك ازاد ملي ويش كستو زاني ملي ويش كستو انجا اكلت كده يعني ندخل ببيجي يعني دكتور اقول كاد كدركات ديشي كملي اخاف قصت كير كملي خد بلنتكر او زارجه شو مكو كذا بوجي تنا بيجي ملي مش كستيه يعني تدفيش كجيده انجا تقول كاد طنبورج ما عم بقول بليش ملي تشكستيه افسل ملي تشكستيه تقاري الطنبور اللي بيشو باش ببه يعني بوي حاجه يخش تخسكو كاري هنري بك يعني كار بك يعني خبات بك يعني بريندار بوجي بريندار بوجي بس نسكينا ندخل كنا خوش حايد مني يعني بهبره مجالك يعني خوشي ونخوشي وكارو خبات وهنر وتياترو وفولكلور يعني حتى كو اف د انفالا داوي جكر ما بهو ديره ما كارو وما خبات ذكر يعني كو برسورن براستي خباتاوي وكاريوي ناش بيركرن انسان كده مقدار راست و بله اونها پرسامک دیسان کک اندره و کک اندره هجا و آزاد هم باوته بو هم ای حوالته بو هم بیشن به کار موزیک دا باندورا باوته و لسر و برایان سر مالباته و چقاس هبو یعنی هبو چوا بو کرم که بله بابي ما آزاد وقت قلت هم بابي مبو هم حوالي مبو وهر ماموستي ما إيشياني وهنري بو دو سالي نوتين ده عزيز زارو بوم يعني عمري من نهده بو ام في استرانا تكرن قلت استرانا جمار دنويسن ان جما ازبرت كرن براسي جار نجي بزارو قلت خب من زاني بو ام تشد بيجي لما تقول ما ازبرت كرن استرانا ما تقول مش خد بيشتي قوم هاتن ألمانيا كازتا دويمين يا كوماسور بنابي برخدانا نسيبيني ما تومار كري دنوتو دوان ده دور دجي مجه قرتو دستران نقوتم
û vê taliyê di not û şeşan de jî me qedete siyemîn ya Komasor debesa me tomar kir û belav kir. Bandoreke bavê min bi taybetî li ser me hebû. Yani hem heval bû, hem bira bû, hem mamoste bû, hem bav bû û rê heval bû. Yani gelek arîkarî gerek piştevanî dame û pisaya serî wî îro em gihane vê encamê û em bejna xwe li ber tewînin. Ew ê her tim di dilê me de jiyan bikî, ew ê her tim dilê me de bê, em wî bi rêzdarî bibîrtînin. Rastî bavê min gelekî fêdekar bû, yani misafirperwer bû, gelekî çalekvan bû, çalekiyek li ku dere Almanya hebûa, li ku dere bûkarî bûa destê bigihî alingê xwe tabêt. Yani fêdekariya wî bêsînor bû. Kurd li bawî Kurd bû. Yani ev net got ev Bakûra, ev Başûra, ev Rojhilat, ev Rojavaya. Her Kurdekî li bawî weke birakê xwe hecî dikir û xizmet û alîkariya wê dikir. Bi sedan tê bîra me Kurdên me, dostên me, hevalên me dihatin cem me bi xwedî dibûn ne bi roja, ne bi heftiyan, bi salan jî nav me de, nav mala me de jiyan kirin û tu carî bavê me an jî ango me çavê xwe li kesî teng nekir, me bi sêngeke mezin piştevanî û alîkariya gelê xwe û dostên xwe û hevalên xwe kiriye. û wek te got yani bandora wî ya muzîkî ya siyasî gelek ilme bû û heta îro jî berdewam e û heta jî ew dibî. Zor spas. Belê niha pirsa me dîsa em ê kek Davut pirsin û kek Davut azad di nava tevgerê da em bijin nava tevgera Kava da û civaka Kurd ya Êzîdî da û an jî nav gelî da çiqas bandor bû, bandora ve çiqas bû dihat hezkirin an jî û civakê da keseke girîng bû. Kerema xwe wê ji me re û dikarî bêjî û kerem ke. Nav kamera diğer nizarnım. Yani ev kakazat gel ev ki dernek gitsin içi var bu. Ev yani zor iş kır. O gel dernek Eger kumala gîseneyî bêjin belê rast e. genç zor iş kır. Bes ev ne zanim yani çava bu çek bu. Bes ev düştü kızana kakazat bu kakazat hem o Kürt ister Yahudi be, Hristiyan be, Müslüman be, dijminiyetiye nikir. Yani dijminiyeti nizam. Hem Belê yok. rast. Bes gel kamela ezyançı yani iş zor iş kır. Ev cüzanım. Has yani vanacı azat hastıkın. Usazanımız. Yani azat ve şoreşkeri ki mezun bu me. Bu endamı kava ve endamı kava şoreşkeri ki mezun bu. Yani ez bu şahide o eğer keski işi tam neke acizdi be. Yoktu ki bes yani işti ki ev iş gerek ev yani hatta ki halas ve gerek iş ev bernadın yani. Bu gel kamera izleyen çuğsa bu. Yani tahminen ev ki yani tayyip ev ki karakteri huğusa bu. Rast e. Evet. Rast. Belê zor spas û kekî û Davut û hem û kek nûzan dija pirskin û nûzanê hêja û tu her sal wekî hunermend beşdarê şewe bi û biranînê şehîdê Qamişev jî dibû û dîsenê û te xebaçî dikir. Lê ew ez bawer bikî û keda û mezin azad zêdetir bû. Keda azad wê û şevê da wê xebatê da zêdetir bû û hîn li ser wê û çi dibêjin bi rast e û an nîne û Belê dixwazim pêşî vê bibêjim yani mala wan a ne wekî mala wan bû wekî komalekî bû. Yani mala wan yani zêdeyê mêvan a wekî komalê bû yani.
يعني از بوين ناكم تجار جمالا وانا ميوان خلاص دبون مثلا از بخب محل مالا وانا ازمانه او مثلا بنابا خبات كشبك شي ببوها شبك بهاتا آماده كرين انجي ماشينك بهاتا آماده كرين يعني تشك بهاتا آماده كرين ده پیشاروج ده مثلا او بشو وروش كارت كر مثلا كرد منو كرد هاتن مثلا بنابر دهاتن تقول رابنا مهرن ولا هنا كرد هاتنا من حيمه من بوانا اما ناس بكن ام يعني اكو نذكر يعني علي كاري خدمه جماعه تذكر بو ترجمانيه بو بو كاري وانا بو جبود سوسيال وانا بو يعني جبود جانا وانا ابوريا وانا بو وجبود سياسي يعني وانت خص بكشري نافا سياسي نافا حركتي ونافا اوكي نافا بوليتيكا يعني نافا شورش يعني وان او بك يعني وان او تكر يعني وكي سيمينر مثلا كون جي كون شون يجي وكي سيمينر شون مالا قال لك المالا قال لك جارا ما المالا شون بفاني ما قنصليه طيبتي الدان زاني يعني مالا قنصليه طيبتي الدان مثلا شون مالا ما تقول هذا ايش يجو شبه هي الصبح حفتي بيش عمل شبه هي ماشي ما خل تخص ما خل بدنا هبودن يعني إنجا أزو كيك أزاد ما قالك جراجي ما قنصلي طيبتين مع المعلات دام يعني خيلي شبه شهيدة أنجي نفروزي وأنجي أوكا يعني دي واردة خباتاوي بشبه وروش كارت كر يعني مثلا أغازيت كتلفون كي ياود جو ما وشما ورودين الوا مثلا شبه هي أنجي ماشين هي أنجي الفلانجي شر هي حتى كود هاتنا كشتن كود بپریشان بونه يعني صبراوي ندهتنا نكا ورونه يعني تم أقدبو يعني تم صار للسر خبو ودخص يعني شو يكي بيجي سالك هذه كردستان آفايا كرد نورام السر خواه آفا نورام السر خواه وشو تكررونن يعني أو تم دوي حاضرية ده دوي خباتي ده راسته زور سپاس كيغنوزان بله و حواله اندر و پرسکه تا و دیساپ برسن هر حواله که آزاد ناستی که از باورم بیرانی نکی به هیه بیرانی نکی وشی و بابه و آزاد را هیه و گر و بیرانی نکی و بالکش هبه و این مرا و تاماشوان هجان را و تکارم ببیجن کرم که خودی بیرانی مگلک من بابه بگم هرچی قاسی جار نه بروجانه انگو بهفتیم و جار ناجی مها چالاگو ندهات مالی بريده بو يعني تشوفي مالي تشوفي يورشي تشوفي فستيفالي تشوفي آهنگي هرتم چلك باور بك جارنا بحفتيا جارنا بمهاجم هفدو ناديد مقالك بير علينا معانا مارون زارش كدس بيبكي حسكرين كوي تايبت بندية كوي هبو جبوي الشهيد القامشلو جبرقو عموري هبالي بيبون و برانيه واش شهيد القامشلو جي عناز دكر و هر سال جي يعني اگر نبشي ويكي ام بيجن سران سربي ام جي بأرقوتي بي ويوكا بناوي خوان و بدريد البدري جواتا كرد هبو كرد شيغمايندي بصالان او كملا هبو ما خزمتا قالوا جواكي كير بهرشي وي بفيرنجي هر سال ما شبين الشهيدين قامش له لقيسني الداركست يعني اگر مش وكا ارقوتا كاوا وان بحالي خوا البيلفيلد انجي لشتوتغارت الجن دبركي تشينا كرا لهر وهر جبر حسكرناوي يا ري هافالينوي يا دلسوزين وي فيرنجي اگر بشويكي بيجن بتشوك بواشي لهر يعني تشينا بواشي مطلقه دوازده ما دوازده امي دبركي امي بغانا هبدو مي مون بخسنا ومي او شهيد الخوا البيرا خبانينا راسته زور سپاس ناو براستی و
آزاد و نه هنرمندی و سیاست دا و جانه که بالکشی هبو جانه ها برایینه که مهیا و متوی از بیجم و از بیجم 20 سال پشکانه ها و جاره که دوستا شوا شهیده و ام چونه گیسنه ام چونه چوبینه مالا و آزاد از مالباتا خواه و ام چونه جا من بره خواه فراشی من جاران کلاند گوتن و بعد کلاند گوتن کلام گالری و گالری و همجی که وکی و هنرمند و شوی هاتن بخواندن هم درکت نره و از مالباتا خواه و هر دو پره خواه و هفجنا خواه هم چون و جا و نام نشانه دابینه ما و شوی هم چونه و گیسنه و شوی ساعت و 12 و 1 بود طاری و هم بینه ما و درک هی و مالا ما پیشتاد دره ما گو باشه ولی هم چون ما در دید و هم چونه و لال ماله و طاری و چانکاران هم ماله گران یا اوا و هم گران من ماله و هجمار رو ندید ولی باشه و من هجمار دید و هم چونه و من در وکیل هم چونه و دیده و یا طاری و دیسا و کریم و ترسا یا گو بابا والله گو اوا مال آزاد نیده گو اوا مینتا مال اروین کاران گو یا کریم مال اروین کاران نابی یا وره والله مال آزاد گو والله مال آزاد نیده و ام ترسان دیسا در کتن ام چنان لی عربا خود مچه و جا مال جو چانکار مالی پنجره منجره شکسته بون و جا و قارتون مارتون لی دابون نظام نارون لی دابون من جای دی آزاد تلفن وکیل و آزاد مال نبود او جناها و مقبوله خانم و شبه مالی نبون آزاد گویا مالا ما او گو در چونه و قاطع یکی و گلوه یا مگو باشه جا عربا مدا دارک هبو داره شره و ما او جهنگر هم بازارو که میکنه پیمده و همچون ندوان آندا چون از پیشکوان و او پیمده مگو هکه اریون کار ارشه ما بگرم خواه بپارزم ولی هم چونه و جور قاطع یکی و من داری دا و ولی قیزه که داری وکر یا من گوله ها مالا آزاده گو بلی ولی باش بود زاروک چونه مال میجیم داره خواه پشتا داره وشات بود ولی زاروک چونه مال دا و من گو همه بچن چانته خواه بین عربه دا از جنا خواه چون و عربه دا من و چانته خواه هنگیر داره خواه دانی تده و جمع پر کنیم بجا هم چونه ماله و تا بشوه بجا اوا چه ما مگوت براستی و جیانه که آزاد و پر بالکشه بود بو آزاد و مال دنیای فلان و گریگ نبود بجا پاشه من پرستیر یا چه ما این مالدان مینن و که چه آزاد من پرستیر یا گوه و زاروک پرن گو کس ماله نداده من گو گیسنه و 7-8 نه نفوس کس مال ندادن و هم او مالا هم اخوارا دیتیه و هم لها درینن و جاو مال جی که راستی و شبه کوملا بی و مهوانخانه بو و هتش بو از باورد کم چه حوال تو نبر و ماله نان نخار بد نرازا بتن یعنی او هر حوال و ماله دا رازانه تا پشت هنگا و جاو وقت زاروک بلاو بون و زاروک خوارا مال دیدن باشه آزاشی خوارا ماله که باش دید و ماله دا درکت جاو ماله دا پر چه بالکشن از بجیم براینه و پر حوالا و ماله دا هنه نه شیفن بگم Niye ne diyordun lan? بجارو هم نهاو دیسا و کک داود بپرسن و کک داود از دانم که کماسور دو سال 1800 و 1980 دا و آزاد و نجلا باقسی و هورا آوا کرنه نجلا باقسی به حواله که خواهی و رقصنا کاوا بو و گل حواله خوان و قاموشلیه و دا انجام و عریشه و هیزن داگرکر ترک و شهید بون همه انتکارن مجا کرتی و بحثا شوا بیرانین شهیدان بکن و باجار گیسن آلمانیای و یا او وکه کمن شوپیک بو هنکی جی بحث کنکوزیا و قامشلو بکن جواز و پیشکه دادشخوا بحث کرد برای انتکارن جاره دیدی سامرا کرتی و بحث بکن و کرم که و ککی و داود Böyle
Kakazat her sal ilgisini kır. Yani Kamışlı bu Kamışlı bername daima hep. O yani çancar etçum gelvana o ev malumat bana daha zor bu. Yani bu yani bu bana çık diye me bana nipsan diye. Yani ne zede ne kim. Beli rast. Yani her sal gisende yani ki ev civata kurt ser ev katliam rasti çiz zor muyum? Esaç zor muyum? Yani esaç em fikirdik yani taze fikirdik. Yani Ergenekon'da Division devlete Türkiye çava programı khud çekir diye çava ökür diye yani o vakt zaten heşte deştesi haberame zor tüne bu yani galet bu yani galet zor he. Mesela rasti esta daha mühime çava mühime usa devlete Türkiye avukatlayan yani programı ki zor mühim bu devlet Türkiye zor mühim Kürdiye. Yani generali vana askeri vana hem bu sertu rehstini kava yani zor bu zor mühim. Kakazat vana çi her sal evki taze yani ki çava biye ki çiye çava çebiye ev katliam bu yani ev mühime bu esas zor mühime lazım ekem ser ev katliam zor ev bıkın yani alikari milleti Kürt hem o alikari bıkın yani program rekistini me usabu braderi ki Suriye'ye bu çar parça Kürdistan'da evki alakat gerektirir. Bes alakati yani Suriye gel yekiti çeker o tukazı gel yine kaçı bugün ayarlı dürüst bugün bana mecal nada Türkiye mecal nada yani o zor mu ne o duayı ki Kürdistan'ı Bakur'da yani kava ve zor bu Türkiye zor Giring mi beli giring bu seri pirsen setkin rast. kesin bu bir katliam çok zor mühim yani bana tesadüfi ki niye bu da siyaset devlete zor mu diye çava çekirdiye çava amade kirdiye ki kirdiye ise diyare yani dava Cem ersever bir an ne kadar ucu nivisi ve evveli küçük falan hemen nivisi ama beli. Arif Doğan'a çiğ general Avacı yani vanacı Ergenekon Ergenekon da çiğ Beli yani rast. Ölmüşlü yani bu evki kurda merhalat ev kurt yani ev katliam o çağ dibeci hareket te kurda milli ev mekir yani kadar duayı yani ev kütük ki bindeste devlette yani çağ dibeci denetimli yani bana malumatı bana
Öcalan ve ki dibeci Öcalan'ın önünü açmak için katliam yaptık. Beli rast da Usat Bey'sin beli. Rast. Musa divizyonları. Usat Bey'sin. Rast. بس غلطي ما شيء غلطي ما وقتك ما لو بركر تقريبا دو هفته دو ما بروشور كان نفسانده و بروشور ده زورتش غلطه يعني Beli hinga nadzani. Tiş zaptiş nadzani. Malumatı olan kim bu zani? öyle malumat Nadzani kim? kim öyle malumatı ma zor kim öyle rast. Beli rast. Evet. Yani evet teşekkür ederim. Zor spas. Zor spas û Beli em nehav dîsa kek nozan bipirsin û kek nozan û biranînekê te jî balkêş û ji dema ku hûn bi hewra dijîn we müzik çetkir û bi heye hûn dikarin ji me re û bu temaşevanê hêjan re û bêjin. بالکه من وی زاوبون بکنم گله جرا ام هم دیرم دچونه او کات چنه شوا انجی جامانا دعوت جی دکتن کول ودت که ما مثلا هم دیرم دچون انجی داویا شوا انجی دعوت مثلا ام هم دیرم دهات نگی سنه اینجا گله جرا زاروگ شی قرتانی اینجا جی متوا عربی دتنو Rast. جيما تبع عربية تنقو الشفير جي أوبو إن جاء البيش مثلا ياكل بيش ودنيش يجي مثلا هذه ظاهرك يجي دخلت أوكي مثلا بيشوكي ناف شوكي جارك إن جاء أوكي مثلا بوليس مساكنة Eli rast. جارك إن جاء بوليس مساكنة أسبوعين جارك شيء أوكي جا دوشة كده أنا بقول سنة عربي Beli. يلا تقول تمام قول شكل بقري دوشة جاد على بقول سنة عربي جاد قلت بنجرة دوشة يمكن جاد دوشة جارك فريق أبو يعني بير يعني رحي وشاد بي جاد دوشة كتبوا أوتوماتيك دوشة كتبوا ما يزال بالكوشي كده ما تقول عربي عربي قط لك تقوم يعني أري جا ماتنا ما جارك شيء يعني دوشة يعني بنا حسابنا ماتنا مالي وكان دوشة ما هو دوشة فريق شوية يعني قال لك أوكي ما هون يعني بعد كشف خبره ما جانا ما شرط كثير يعني تقول كم نزا ولا تقول أخلاق تناقش تقول شو ما كذا ولا أخلاق تناقش يا تقول تراد بي من قلت حكسوي تقول تعكسوي بنا غفرات كيف نزا زاني يعني قال لك أوكي ما بهودر اللي فقط جارك يجي مسألة لأزوي ودرجو وزم كي بلكي زم كي دوماج ولا سيشان حبونا مشونا أوكي مشونا أوقف علي مالون هجا لكونستانس بو جاء اليجي نوستاند بو جاء أو جوستيلوكا عربي وطبانة ده نيفي جوستيلوكا ده سكني ده نيفي جوستيلوكا ده سكني جاكي أدرس برسي ما قلت يوم ما قلت ذا سكينة إذا هنا كور الباخر ما تبى بخود بن هذا زاني يخل أفدي جي سكنة زاني يعني قال لك كوي هبون يعني قال لك براستي أف هذا ده هوالك وان أكوي يعني وان بيرانيني وي بنساندا يعني بو بستوكك يعني بو كي رومانك يعني راست بله و تماشاوان هجا و براستی و سر آزاد و چه بیجم و هلبسته نویسیه و جا متوی از وی هلبسته و تماشاوان هجا را بخوینم و بله و ناوی هلبسته و مروفیم باش اگر روز اگه بپرسن آزاد کی بو از بیجم آزاد روح و جان بو که هر دم زندی بو کم بو که هر دم دکنیا
گلا چیان بو کو سترانان دگود هنک وک مروف باش هنک وک مروف خراب دمرن مروفن باش این کو نشان آخوا دهیلن خمگینی و دنیای مرنا تمنا زوره قدر مهوانپری دزانی بو او جداهی او کدنا و کردان دا کونه شوپیه چه هبو ماله دا او دانی بر میوانان او حسکرنا حوالان و تگوشینه او دل دکر وک شاخک اوینا و دلپاق گوتنا و هر تم او بو حوالنا و هنچما کردی ناپیون بو زمان داگکران هی ند بو حیا کو گوتنا و من فهم کر مخابن ایدی پر درنگ بو هما کردستان آزاد گود جبلی و تشتک ند گود ده جفای سرگین دا به حسرت ولاد او ده کفنک سپیدا ند فکری به خمگینی و گریا و آخو باو کالا بله و اواجی هلبستا و سر آزاد بو زور سپاس کم ساعتها خوش زور سپاس خوش ببرست بله و من ها پرسک دیسا و کک داود بکن و کک داود برانی نکی و بالکش و جدما و هون و گل آزاد دجین و خبات سیاسی دکر و به هیا و هندکارن جو مرا و برانی نکی و بالکش و بیجن کرم بگم Valla zor işte yani çi bejim ne zanım ben zor راسته yani kak azat rast yani rast yani evlak eğer hıyaneti ki yek kez galat kerdi kad direkt dibejim yani ev galat ev pis ev yani tişteki usa ve şartı ne bu? na ev دلی خو بگه دلی خو نه یا خو میشی düz yani rast Musa asker, Musa için inşallah. Yani ev kasanı. راسته و زور سپاس و کک داود و کک اندر و همه پرسک داوید زده بکند و دناو باویت ناو ازیدیان دا و براستی و دناو جوان که دا و دهات حس کرن یعنی جی که باندور هاویچ خاص بو کسی که گرینک بو انتکارن مرا و بکرتی ببیجن بگومان یک حتی گوهم بیشن حرکت کاوا ارگوت کاوا کارو خبات بو خدمت بو ارگوت کر و تالیه هنه کی ارگوت لواز بو کارو خبات سیاسی کیم بون چالکی کیم بون اوجی دست به شوي يعني شوي ام از دينا ما اما امور قاسي نه اول دارم لدينا ما از دايا بابي ما ام نه اول دار مازن كريم الجنبي خداش ناس نتكير لبس خدمتك باتمش بو جواك يزيد كير و لويل جيسني بريا ام بيشن 15 سال برينا مالا ازديا ويبقى واكر تديت هنا كريخسرين مهبول بو اگر ازدي مالي اوا بكن gereket bin bandura medebi gereke yani em serkişi bin em bibrive bin keseki nikari bihali xwe ser bixwe malê izdiya vekin ji ev hinek izdiyet me xwelbavê min kom kirin ji ber hêza wî ji ber heybeta wî xwelê kom kirin û ew çalak kirin ji bo ku karibin mala izdiya damezrînin û damezrandin heta îro jî ew mala got hatiyên roja ku meşîna wî lê danî ew mal wî ava kir ew mal wî damezrand bi hêza wî û bi heybeta wî yani kesekî dî nikaribû yani bi tenê ji bo êzdayiya bê bandora rêxistinan karibû maleke êzidî ava bikî راسته lê mixabin civaka me hinekî em wekû Xalid Dawûd jî got bavê min rast û rast bû yani tiştekî got dilê wî bihate serê wî derbas bû iştene digot ne ji te fedî dikir û ne ji te tirsa
وجه هناك انسان شيء او الزورا واندر شو او دلسوزياوي او راستياوي او هيبتاوي هناك انسان هنا يعني وینەدک شاندن وينادك شاندر تحمل نتكرن يعني Rast. Rast. بله و زور سپاس که gönder و از دخازم فيدا شيء تديد ما بحثا بابي مكيرو كردشياناوي يا هاري داوي شو يعني ايو چما آزاد نساقا چما کوچا داوي كير ام قاضي سرويشي نقاش بكر ويشي دا تماشباني ما ويشي بزاردن بله راست. مها yazdıha سال 2012 بريا ترافيقي بموتوركي قزا كير و دوی قصد گرام بریندار بو یعنی خوین چو سرمیجی لگورا ام بیشن دکتورا آگاهی دانمه مت هیوی نبو گول جیان بمینیجی لی بابه مل برخودام تکوشی گر و شو بیشن کراسی مرینه قطان یعنی او کفر قطان و جارک دجی 10 سالات ناو مدر جیان کر اری بریندار بو اری نخوشحال بو يعني بفيرنجي 10 سالة ما بخدي كير ناب مدبو دي سنة الدولة مندي دامة أبونا ويش بول مرو مدبو ما فيك فجيان كير وقلنا شوي قزا بوا يعني إيرو جي بلكي جمي بهستر بوا جمي خورتر بوا جي يبقى جام شاوب بكن يعني سر مثلا قزا هي بريندار بو وإنسان كي بفيرنجي بريندار بي دناف جهاد بي دمكي يعني 10 سال 12 سال بيتر مقابل تونيا راست جانا که و پر و دجوار زحمتی وجی کشا حتی بله بله راست. يعني باورك بيشتي جو باش نخوش خاني ما اني مالي نكاري بونا آوي وخوي نبقور بيني نخوارني بجوي نرابي نروني يعني بهلا باريكاريا تداوي فيزيوثيرابي لوغوبيدي ارغوثيرابي وهركز كوش ماشي ما خدمت كير ما آريكاري كير ما او تداوي كير ما جهاند انجام قباش وبلا سري قالي كور صاحبي بلا سري ما تبدا صاحبي يعني ويشاد بي وقول بهشت بي زور سپاس و که و داوود و گوتنه که و هی داویه و سر آزاد این چت کارم بیجن والله سرازات زور تشتهي ام بيجن بس وك بروجرام يعني زمان يعني كرمانجية من هنا باشا انا باشه هم سر لا، وقت باشه. نابه و والله بلا باخه و بلا و ترکی نبه هندجی باشه gerek zor baş yani zamanı siyasi gerek zor baş ve siyemi kemiğe yani hiç mümkün Almanya, Fransa, Kürdiyo, Çüt beşi, Kırmancıyo, Sorani, hem tekel yani. راست Ha, راست milletime çağır. زور سپاس Zor spas. زور سپاس که نوزان و تشتاک داویه هیا این بیجن tiştekî dawî gelek spas ji bo te û ji bo xelat tevê ji bo xebatkarê xelat tevê û ji bo xebata we û ji bo vê bernamê ji bo vê naskirina hunermend û şoreşgerê Nemir Azad Bêwar bi rastî ev gelek tiştekî baş bû yani gelek ev jî wekî şehîdekî Kurdistanê wê tim bi bîra me de bî û nayê jî bîrkirin û em hêvîdarin yani ev bername wa mesela gelek kesê ku ji bo şoreşê yani jiyana xweş dest dane û gelek زورداری و د اکو د گرتخانه ده و د بنی اشکنجه و تعبا ده معنی و
و امک دانه يعني قالك او تبنا او بين زمان و بين ناس كرن يعني افجي جبو او يعني جبو خبات اوان كونيش بالكرن راست يعني راست او تم دلي مدى دلي كرده ودلي حوالی خوده و دل مالبات خوده و بيجي يعني قالبي وي شويه لرحيوي وخباتاوي وكدو امكاوي وهنريوي يرو دناف جلده مايه هر بيجي او كسيكو خباتاوي ونافيوي ودجواكي ده ودناف جلبي ده بمني يعني رحيوي اشاد بي روز زور سپاس و که گندر و تشتگ هنه و دابیه هیم بیزن کرم که ها اجي سباسيا ودكم ساعات خوش دست خوشو گوجي افضل فد افي مكان دامم گوامجي كاربن بيشاري في برنامج ببن وكاربن خدمتك يجبوي بابي خو بكن وجبوي قلي خو بكن و يا ما قلت دمن بيش ده عمجي تخوازم لك كورتو فيديو كي لسر جياناوي داماني تشي بكن كان جاب شيء يا عمل شي بكن يعني خبات معنا عمجي عتش ما بي امناهلن جو خباتاوي هنراوي وخدمتاوي بيش بيركرين اما يتم بدن جياندن و يتم دلي مدى بيجي وسباسياوا دكم مالا واو بيجي زور سپاس بله راست و چان مهوانه ما گوتی و هم سپاس مهوانه خو همیان تکن و چالاکی و آزاد و خبات آزاد و خدمت آزاد بیرانی خو اگه آزاد همه و حوالان گوتن و تشتکی پر باش بو دوه و خباتکار و کردستان و خباتکار و چالاکی و مروف وها و شورشگر وجوك نين بيركرن دوي مرو خدمتي وان وجاران بيجو بنت الزمان تلفزيونان دا وروي مو بنويسه ودوي مو هلبستان تشيكا وتشتي وصا مرو نتشيكا وبراستي وهوالي مرو وجتنا بيركرن او هوالي هن صالان خدمتا كردستان يا شورش كردستان كيو دوي جاران مرو سروان وبسكنت نسکنه و باش نابتن او دوی ارکا مبتن ارکا حوالان بتن و ارکا حوالان او بکی پشت مرنه و بیرانی خدمت وان روز زندی بهلتن و ری حوال آزاد و جیانا خوایا تگوشین دا و جداهی آلکاریا هر کرده که کون اسکری حوالان جبوتی و کریه میوان ما و بیرانی خواهی و آزاد و شما گوتی و یه تگوشین دا اینان زمان ام پرسپاسیا و حواله خواه و یه وقت میوانان بشتاری و برنامه و مکیام دکن و ام دابیه و دود بیجن بلا رحه و بلا رحه آزاد و شاد به و ام جوه و خدمت و بینای نبجی بیر کرن و بلا سر گله کرد صابه و ام سپاس کن بو همه میوان خواه و خدمت و آزاد جبو کرده بو کردی و تکوشینه و بو چاندا کردی و بو کردستانه و جنای نبی بیر کرن بله تماشاوان مهجا و برنامه میایسه و لسر و جیان و چالاکین آزاد بیوار آنجی قادی آتالان دور قدیا و ام دمه دی و از دیسا لسر برنامه که دی و دیرو که چاندا کردی دا و جوارا و دیسا و راخون زور سپاس جبو گهداریا و بناو خوشیه دا بمینن و بخاطره و